Барањето на студентите за полагање на правосудниот испит на албански јазик е легитимно и законот е јасен во таа насока, изјави во Клик плюс Фатон положаниот ДУИ. Mendoj se kërkesa është legjitime, është e mbështetur në ligj dhe e gjitha është çështja e vullnetit politik të qeverisjes. Агрон Демири од СДСМ изјави дека 11 месеци по законот за употреба на јазиците е донесен законот за правосудниот испит, кој како што додаде не предвидува на кој јазик треба да се одржи испитот, туку е утврдена можност за усогласување. Aso kohë, ligji për provimin e jurisprudencës nuk është përcaktuar në cilën gjuhë do jepet. Konkretisht, nuk përcaktohet provimi i jurisprudencës maqedonisht që do të thotë se nuk ka dispozit për dhënje, me automatizëm në bazë të nenit 23. Paragrafi 4 dhe paragrafi 5 është përcaktuar mundësia e harmonizimit. Jam jurist, kur e harmonizon një ligj konkret, nuk ka nevojë këtu të krijojmë komisione. Алби Кјамили од Влен информираше дека е формирана експертска група во рамки на владата и наскоро ќе има одржливо решение во однос на испитот. На прашањето за временска рамка, Кјамили изјави дека тоа нема да трае 20 години како во времето на ДУИ. Është themeluar grupi i punës, grupi i ekspertëve në kuadër qeverisë, antari së cilës njëri nga antarët e këtij grupi të punës është edhe profesori i drejtës kushtetuese, eksperti juridik profesori Jeton Shasivari. Да подсетиме дека претседателката Гордана Силјановска Давкова на телевизија 21 изрази резерви во врска со иницијативата правосудниот испит да се полага и на албански јазик, нагласувајќи дека во правото суштинска е точноста на јазикот и јасноста на изразувањето.